Hi guys, it's been a while. Murakaza neza kuri Zeus Rwanda. So iyi video uyu munsi ni behind the scenes z'uko twafashije umukiriya wacu ashakaga kwiga gukora keke mu buryo buri basic. Yari yahisemo ko ashaka kwiga gukora cupcakes akanakora keke isanzwe. So iyi video ntago turi bubereke uburyo twakoze ibintu step by step, gusa it's just kugira ngo tubereke uburyo twakozemo ibintu ko ari ibintu ushobora gukora nawe ubwawe uri mu rugo ukatubwira tukaza kugufasha, and then mukabona final products z'ibintu byiza kandi bisobanutse. Ibi bintu biroroshye gukora keke niba aricyo kintu cyoroshye kirimo, as long as wakurikije ibisabwa rwose ubona keke nziza kandi byose utasanga ahandi. Rero ndizera ko muri buryoherwe n'iyi video nubwo ari gatoya, ariko turateganya gukora video zirambuye mu minsi iri imbere. Ubishatse rwose ushobora no kujya muri comment ugakomentinga ide y'icyo wifuza ko twazakora ubutaha, cyangwa se ibyo mwifuza kubona kuri channel yacu nka Zeus. Iyi channel nayitangiye ari n'ubundi ari ibintu byo guteka kandi gahunda ndayikomeje. Yego, murakoze rero mukomeze mukurikire. Hasigaye ndizera ko turi kumwe, tugiye kuzajya tubaha video nyinshi bishoboka zijyanye ni content yo guteka muri rusange. Murakoze. Aha rero keke yacu yari irangiye nk'uko mubibona. It's so basic kubera ko kiriya wacu arakiga, but yaragerageje uko bigaragara kandi keke iraryoshye kabisa. These are the cupcakes. They are so nice and good looking. Umva zari ziryoshye, flavors zitandukanye, abana barasikunze n'umugabo. Ewana, ibintu rwose byari sawa, comments bamaye zari sawa. Iyi keke rero ntabwo nabashije gufata video iri clear bari kuyikata kuko nari nagiye already, but iraryoshye kandi nk'ibigaragara it's so soft and moist, which is so good. Yego, murakoze gukurikira video yacu. Niba mwadukunze, please subscribe, like and comment. Turi kumwe muri video zacu z'ubutaha. Murakoze.